Hello namite ho avialin ikimuto kit tawin tu ni ko hin video kan ana sim kit note hin sim lo dio video che hiale tu to adinga van noi hot ling Air India Airbus chungchang he neu kan ana sayutin na ipi bola hi chi tu ni khwai sei dinga ka hin gon hamiti la hin van noi history a hin Airbus ki titing la hin aeroplane ti na he ai ho pawa sei dinga chu van liang ai hon van liang i tiwin si van liang hin buina sata le to sit na tampia to in atu la hin tu to adinga lete sa hi Air India Airbus hin tu to adinga ben history hi alen pen hi record hi a hin nei jingin na bet record hi Air India hin akhang a hin a hin nei jingin hi si ja chu tu ni khwai chi Air India chungchang thu in sei diu hin na van liang dang yong chun mun chum men hi ti chun khat ve la chun to sit chu na tu jing tho na in ai lo le mun dang ong chun thil chuma van liang hin to sit na tu hi jong hin Air India hi EPT ham kho si di sat da ne hin ahung umin na tu tha se hi pon akum phat kum ni zo ai lo le kum nga zo hi ti hin hitin a history hi bet record hi umum yengin na koi su mo ham chula ki heta poin hi jong le chun tu ni khwa hi Air India tu to adinga van noi hot ling hi Air India Airbus hi miao sen hot topic ai nei ji wa so hi chi chungchang thu chi history hi neu khat hi a henom tham khat le ni hi ga dio hi ja so hi chi chungchang hi neu hot ga sei nge ka ti hin na ka sei nom pen so hi le hin Air India history hi ga aveleu han amma sa pe na hin 1950 kuma hin France gama Air India hin to si na to in hi chewa chun mi som li le gi nin passenger in thina ana to in na ni ti chung crew so ta bona to tala chung ki se hi len na sunga to ho momong chu hi ta chu kan sei ding hi in na ani chan na hin 1955 kuma hin South China Sea na South China tui pi chunga hin Air India mama hin to si na to kinin he je to si na to na achun sunga passenger hi iza to ham wang chu ki hata po hiong le chola chu mi som le gumen thina ana to kinin na hi chu hong hi kinin he che ti ta lo chu aban no hi record hi bet record hi tampi hi a hin nei jingin na 1966 kumin jong Air India 101 ki ti khan hi France gama ma hin buina na to in hi chewa chun asunga to passenger hi mi zakhat le som le sagi in thina ana to kinin na hi ti chun hi chi zo wa chun 1978 kuma hin Air India 855 ki ti khan hin Arabian Sea mama na tui pi chunga hi ti chun buina na to in accident ga tiute na e hosi he thei dinga accident na to kinin hi chi hi la hin Mumbai apana hi ki pat do alien na Arabian tui khang lien chunga chu ga chu hi ti chu ana tu wang sit na ana tu hi in hi chi chunga chun passenger mi zani le som le thum in thina ana tu kinin abana 1982 kuma hin Air India 403 ki ti khan hin hi ti chun buina ana tu kinin amman heti buina na tu namun chahia le chen Mumbai ya buina na tu hi in lian do ding ati hi ta chu lian do ding ati na hi go ha zu wal je a chu hi ta chu liang do thilo ta chu buina tu hin hi chi chung changa yong hi chi chung ayong chun passenger mi som le sagi in thina ana tu kinin na abana hin 1985 kuma hin Air India mama 182 kiti khan hin buina na to kinin chi hong hia le hin 1985 kuma Air India buina na to hia le chun chi hi bomman ki kam hena flight ya bomman ki kam kha hi na flight ya bomman ki kama hi ta chu anaki hedo lo na alien wa hi Atlantic Ocean apha wa hi ni ta chu bom chu pu ki a hi ta chu buina nu ma Atlantic Ocean chunga chu flight chu na chu ai in na hi chi chunga chun mi zathum le som ni le ko na 329 passenger le crews member hon thina ana to hena chi hi 1985 kuma thil su hi Air India history adinga
passenger a thi tam pen wora dinga tu ni chan gya record hung pe khat chu hung hi in na hi chami a thizat kalwala hi Air India to sit to na thi hi nai po in chu chu in zo lang le atha ben tu apa to hin sei ka ki ning ka ting na tu hin abana ana chi ki nu le han 1988 kuma hin tu chunga lian na buina mun Ahmedabad mun na ma chen Air India khan hin buina na to kinen hiti chun mi passenger zakhat le somni le li in thina ana to ena abana 1990 kuma Bangalore muna na Bangalore hiti chun Air India khanin hiti chun to si na to kinen salai chun passenger mi 92 mi som ko le ni in thina ana to kine ti so Air India history adinga iga la do wa hen ho cho ban bana hin seyo hin na abana 1991 kuma abana 1991 kuma ei ho Manipur na infala Air India mama khanen to si na to kit in hi 1991 khanglaya ana he ho chin he deu hin na Manipura van liang khat ana thangjing mol ti ham thangting ham thangching ham ka ha poi mola van liang khat ana chu ana pu ke chana chi hi chi chu a he yong yum diu hi in kin yong kana za kha pe atile hi jalai khanga chi do pha so ta zu wa hi ute ho chana se ya le chun hi ti chun kana za kha in na hi ti chun van liang khat pu ke chu hi didan he 1991 kumai ho Manipura Air India khat nin to si nong to chana chu chu hi didan he hi chi chu nga chun mi 69 mi som gup le ko in passenger in thina ana to in na hi chu he kinen abani hin 1993 kuma hin Aurangabad na tin na hi chimu na hin Air India khanin lian na in wangsit na ana to kinin hi chiwa chun passenger mi som nga le nga in hiti chun a hin ho na san ki no bin langao khone su boi na avya yong la ban an chi ki no tin 2010 kuma hin Air India mama 812 ki ti khan hen Mangalore buina ana to ki nen hiti chun hichumu na chun mi passenger zakhat le som nga le gi nin a hin ho na chan ki nen na hiti hin Air India hi ben history hitin ahong pe yingin abana hen 2020 kuma hen Air India 1344 kiti khan hen Kozhikode kiti ham simuna hen to si na to ki nen na hichaman to si na to ki dang chi ipg ham te le hen heavy rain na guha ju ja hi buina na to ki na hin na hi chi dan hi van leng ho hi go hi weather hi hoi lo le hen hoita de bonga function lo de bonga liang thei lo de bonga take off thei lo safe landing he thei lo dan in omen na si ki nong ka experience en ka hin khon ka tu kha in na Mumbai kanu men Mumbai apanin in lang kan ju na hen Infal airport na ho hung lian ha ding ti in kong thun wa hen weather hi hoi pun na weather hoi lo ji chen hi ti chen gu hi neu phi ne le ban liang hi ka liang su thei po win na hi ti chen ka liang to ki win hi ti chen ka ke ve le ying win na weather hoi lo ji chen ahung kum su po lo lian na soi ta ki thing ying he na hi thei lo he chom kha zo hi ti hin kong ven hi la ahung phain lai chen ka liang thau win na chu hin ke man ka hin khwa ka tu kha sa ka experience a hin na chiang chu chia he van liang ho he go azu elo heavy rain ai lo le weather hoi lo le am ho dinga abui kha ne na he chi chen 2020 kuma buina na tu yong cho go zu ja buina na tu hin he chi chunga chen passenger 21 na mi som ni la kha nen thina ana tu ki nen na abana hin 2025 ong hita in na zan hidunga thilsu Ahmedabad na thilsu chong hita in 2025 airline Air India 171 to seat ana tu na achon passenger yet sawin passenger le cruise member ho to la hi mi zani le som li len ni hi hin lai la chu mi khana su cha in na su cha pang che he hi la chu mi zani le som li le khanin hi ti chun thi na
อันนั้นตัวอินนะจู่ๆตัวเดียน latest เปลี่ยนของเหตุเองสุดท้ายเลยฮิจิ Air India history ฮิตาฮิสอมวัลวังสินะเบ็ด record อันนี้วังเห็นตู้ซึ่งเด็ด2025 จานเฮดุงาเด็ด12 June เนี่ย Air India มาอามาดาบะนะเลียนนะหุยกงบุยนะนะตู้จู่วันนุ้ยอ่ะลิงเปลี่ยนยังไงนะสุดท้ายเลย new soin van liang sunga passenger thi tam pen a hitai Air India history adinga Air India hong ki fuda apana a thi tam na pen a hitai akitin na a hin la chi atam pen a hipoina Air India history adinga mi tam na pen chu 1985 kuma bom ana ki kam khum chunga ana thi chu mi zathum le somni le ku in thina na to hena tu chunga chu mi zani le som di le khanin thina to chuti la chon 1985 kuma Air India in to si na tu na passenger le crew member hota ta lai ta ong chi thina tu tam pen chu 329 thina to chu Air India history adinga passenger thina tu tam pen hi tai chi hi akum in hetin hong chi in Air India history adingen record na dinga yong asang pen mi thina tam pen ta record na he tai hunga tu ne chan gya he thi tam 1985 record khian tha nai lo he ong a hi la tu chung Ahmedabad van liangen tu sit na tu na he ipi bola 1985 asanga tu chunga gymnasium ma chota le mi yo sevan noi a holinga chata le athi tam pen he kiti thei ham itia le hen tu chunga mi jani le somli le khana thiwanga he van leng aga chu namun medical college ama thi ho puma chu hong ki hisab tha le chun mi jali hong khing ti chan hena chu ti le chun 1985 kuma sanga chu mi hong tam thi he van leng mo nga thi chuna hong tam thi ja chu chuta le van leng i khat da nang he alian ha da nang he tu chung he hitabanga Air India history adinga van leng hita direct nga 46 second alian do apana chu achu chan ge chu 1 minute thing lo he ati bena hi chi chunga chu hita chu buina to pe che history adinga chu van noi Air India history adinga chu akidang pen le to si tu la de anasa pen a hita ya na chu hi in so ta lin zo ka sei ban chu Air India in to sit a tu van leng in to sit a tu na chung changa passenger athi tam pen chu 1985 kuma mi zathum le somni le ku athi chu Air India history adinga athi tam pen a hitai o chuta le tu chunga 2025 kuma mi zani le somli le khat in thina tu he chi ani chan na an Air India history adinga na ewang tu chu mi atam thi pena Air India ten record na bol do na chu medical college a hita thina tu na a ja chu cho puma chu among chu ikhana hi lo wa passenger hi lo wang wa chu van lengin hui kungin asu kha hi ja chu cho ta chen hisab tha wa le chen tu chong he record hong do he ti chu I het chin theina ding wa chu ka hin se a hi in chu ta le van leng he Air India he tu hin amho hi ha down in a down la taw win na masanga chun van leng hi plane crash o ma le hin Air India te hi a down be se po win na a company ho ipi ham asu kha po win tu chong he Tata industry te he ha down in a down taw in am hoyong lungdong se evin tin na a company he amo he ha gana masanga ga e ho he thina sang khat amu lew to hi passenger nga nei be se ta po win koi ma Air Indian to nom ta pon tin to he masanga sang khat mu la to he jin ham za tum ham khat bo he na an mu zo ding win hong do ta yin miao sen adem ta in Air India he chu chwa hi in amoding ayong chu wangsit ta hin among chu hita chu su han ati lo mai theu hin na among chu amona adei de bol theu chu hi pu hiong la chen Tata company te ding ayong chu lung thom hau ta le lung kidang ta chu a hi in chu so hi in mo about chu koi tabang heta Air India history tu ta dinga ba noi hot link chu Air India te he ja chu a hen nom Air India history tu ta mi ocean adem flight khat ong hi ta ja chu isan gya mo hen buina an to wa bed record na record phalo pi tampi ana I khat do ham ti pa chu iga asayo hin tin adang jong chu ipi se bia ding ang som di puna kichi ta lo hisan chu hi sautin na ile mo about chu tu to adinga Air India te Tata company te
amin sit le ying ji wa chu mo about chi het nom diu ham social media la ipi ham adi sana gampam foreigner lang ho khun Air India ha dem wai tai na aji cho airlines la dinga hi Air India te hi buina tu tam pen so ta like ipi te mi ha thina pen ti se tam akitang na ho ki sei le akitang tam pen ti de hi ying na khat na hi bet record lien pen nei hi ji wa chu mi tam pen tu na dem tan aki ho na ho international news channel ho aki ho na ho command ho vet na le hen adem na ho na sa le ying na he chi a chu ho yang chen mi chi na thip na mi chan ge apha he tam thu su la su chanum he tam ti ho chu ho nyong het nom deu ka ta san ja chu ka hin se hi na kin yong so hi wo news so pa na chu ka hin la do a nam mi ti he thei dinga ka hin se ji hin ka record no hang chu tawang chu ke het to ke bong lo he yong yum mai theu cha ta la ke het dung ja ka se wa nga chu adi lo um mai the he na hi yong le nam mi te ki het thi motin hi chan chu hi tan tin next video lang le itabang thu hin sei kit diu ham ke ha pun na tu ne adingen he chan na chen video na sai kit taute na bon sawin ki win lang avelin bye bye